Pemirsa ngeranjing ring masa panen penguntat bulan April warsene mangkin ring Kabupaten Jembrana, keuningin arga adol gabah ring petani tedun saihang sarang sedurungyane pitung tali tedun dados 5 tali rupiah a kilo. Duaning asapunika, petani ngaptiang arganyane sida patah sekadi sedurungyane utawi nenten wenten penedunan. Sile tunggal petani ketut landre 6 dasa warsa ring subak lanyah mendoyo sani mupu ring panguntat ukune lintang padi sani ketandur ring jimbar lahan seket are mepengarke sawatara 5 tali rupiah kilo. Harga inucap tedun sayang sarang sadurung nyane pitung tali rupiah kilo. Harga gabah inucap do pisan binanyane sarang harga beras ring pasaran di tepengan mangkin sani kantun langkungan 12 tali rupiah kilogram. Pekang indik harga adol gabah hasil panen kalai mangkin taler kawedar oleh petani lianan ring Kepusari Mendoyo Gusti Putu Dindia seket 4 warse. Sani mangkin sampun ngeranjing masan mupu nanging harga gabah kauningin ring sor pengarga beras. Harga beras hidau munggah kantos 14 tali rupiah kilogram. Nanging gabah wantah katumbas 5 tali rupiah kilo ring lapangan. Ketua Perkumpulan Penggilingan dan Pengusaha Beras Perpadi Jembrana Iputu Sentana Mausang, para pengusaha numbas padi saking sodagar anutin harga pasar. Rawe mangkin saking penggilingan katime ring gudang sawetara 5 tali 700 kantos 5 tali 800 rupiah a kilogram. Nenten wenten varietas sani kabuatang kuentenan gabah nyani becik. Akehan gabah soroh lokal, sadurungnyane arganyane nanin munggah ring pitung tali rupiah kilo, santukan dawak punike mewah ngeruruh gabah, arga sani tedun dados 5 tali memargi ngawit auku ungkuran, sinarengan ring pengrau masan mupu ring Jembrana, pamakas ring beras saking pengusaha taler sampun tedun, inggi punike 12 tali rupiah kilo, baik ketandane wantah nganutin arga pasar. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.